asiyibeke kanjena lendzaba Maswati lamahle ite ucaca kahle. Hulumende sigijimi nelihlahlandlela leMaswati lekufanele ligijime linhlanhlatheke nemhlaba wonke lisiphanzela lusito khona eMaswati atawuhlaba nenhlala kahle. Sikhuluma ukuthi i-food security, i-health crisis, i-economic crisis, i-unemployment, nalokunyenti kumele kulungiswe nguhulumende. Kodwa nyalo hulumende uhudula tinyawo akasilungiseli tonke letinkinga leti ngoba unelihawu labhace kulo, ubhace lapha ebukhosini. Ngesikhathi sithi sibhekana nahulumende sithi khanza sesibhekane ebuso nebuso nengwenyama, into lekabi kakhulu ngoba phela bukhosi ngumqhele wethu singeMaswati lesicabha ngawo nalo sidefine ukuthi sisive seMaswati. Ngakho ke Maswati lamahle asihlukanise lo hulumende simkhweshise la kulobukhosi, ukhona lobukhosi bethu bunganawo ungcoliseka. Bese ke hulumende sesibhekana naye site ukhona kumbamba simbute ukuthi hulumende kungani sinaleti inkinga letingaka silive singakhoni ngisho nekhicita kudla, singakhoni nekulashwa edibhedlela, singakhoni kwenda 1 2 3. Sita batawukhona kuba accountable nabangakabhaci ebukhosini, kodwa yingci nabasebhace ebukhosini bangeke babe accountable, bayawuhlala banelihawu lekuvika.